Evolution hieroja olet? Kaikki mahdolliset koulutukset löytyy. Kuulosti niin valheelta. Kaikki mahdolliset hieronnat onnistuu kyllä. Okei, eli trigger-pisteellä äällä täällä hoitaisi. No miten sitten Poulson on sen tekijöistä keskeisin. Minkähänlaisia öitä sitten vietetään Meksikossa päin? Risiko, es war schon immer so in Mexiko und das besonders beinahe. Du schöne Frau und das besonders beinahe. Mit Küssen fangen sie dich ein, bevor du weißt, wie's geschah. Dazu die Sterne und der Wein. Dream of Me, klassikern från The Mamas and the Papas. Vi fortsätter den här söndagen i P3 med svenska artisten Casino som frontas av Johannes Runemark, låtskrivare och gitarrist från Göteborg. Han har tidigare skrivit och producerat låtar åt artister som Veronica Maggio, Miriam Bryant, Melissa Horn och Thomas Stenström. Så han har en del under bältet kan man säga. Låten som vi ska lyssna på nu heter Oh Love. Vi tar och lyssnar. In Mexico, bis wie man sieht, nicht ohne Risiko. Es war schon immer so in Mexiko und das besonders bei Nacht. Hoe moet je dan dat... Had een message. Nee, precies. Niet mannelijk, nee, het is enorm. Vico Torriani yhdessä Herbert Romanin orkesterin kanssa vuonna 1959. Tämän kappaleen säveltäjästä on Hertog Siegelin teksti. Seuraava artisti on Josephine Baker. Och hon kommer från Jylland. Och hon har vuxit upp i pappa är storbonde, så hon är uppvuxen med alla möjliga djur. Och det där är jätteintressant med djuren. Ik probeer... Dus van de dichtbij kwamen. Ja huomaat, että kaikki klikkaa, mutta käydään pimpana. vanhempaan serkkupoikaan. Sama juttu, niin se oli Haaparannalla Ruotsin puolelta, eihän siitä aivan loistava. Aivan loistava vastaus. Mitä sanoo ei?
gas geven nu. Grammelt je wet. 2019. Ich bin im Garten. Lernt ein bisschen von dir. Ein paar Termine gibt's. Verleen dat wij dit sacrament van... Als Name. Kitangos, c'est dans la région qui vit le moins après. Und eigentlich Ich habe interessant, es ist, denke ich, ja unbeschreiblich irgendwann diese Vorschlag auf uns. mit Chicago. der Sabbat. Hier op schrift. En daarom vraag ik aan Esther Bisschop wat Topp 30, de mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3. Nummer 3, Smash Into Pieces, Heroes Are Calling. Martinez, Unforgettable. Och nummer 1, Kygo featuring Ava Max, Whatever. Söndagar klockan 12 räknar vi ner de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30, Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad.